amakuru meza muri ikipe ya APR FC tugiye kurebera hamwe ese bimeze bite muri APR FC, aho hagiye kuba habasha kwinjiramo umukinnyi kabisa, tugiye kuba twabinegosia neza turebere hamwe rwose bimeze bite muri APR FC. Nimba urumva na APR FC igera hano turebere hamwe uyu mukinnyi ese byaje kugenda bite kugira ngo abe yakwinjira muri ikipe ya APR FC. Ibi byose tugiye kuba twabigarukaho. Nimba turakanda subscribe kandi subscribe, aya makuru tuba tuyabagejejeho turaba mbere cyane. Ikintu ugomba kumenya nuko ari umusore Nshuti Innocent kabisa, umusore wakeneraga ekipe ya One Knoxville hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cyiciro cya gatatu. Uyu musore aho ni nyuma y'uko bamwe mu bafana bamwari kuri stade mwamubonye ari kureba match ya APR FC ndetse na Sport kabisa yarahari. Details zose, amakuru yose uko bihagaze nuko muri hariya muri shampiyona ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, shampiyona yararangiye ntiyaboneka mu bongererwa amasezerano. Ubwo Nshuti Innocent ahita agaruka mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo biranugwanurwa ko APR FC irimo iramushaka. Ibyo byose ni ibintu biri hanze ahangaha, ariko kubera ko nta ekipe afite icyo bita release leta, biroroshye ko yaba yakwinjira muri ekipe ya APR FC. Ese abafana APR FC mumwakiriye mute? Ndetse no mwataka ikipe y'igihugu Amavubi umaze gutsinda ibitego 4 mu mikino 10 imaze gukinwa n'uriya mutoza Turushen Spitira. Uyu mukinnyi abafana APR FC mu kuvuga ijambo rimwe ugiye kuba kwinjira muri ekipe ya APR FC, ni umukinnyi ufite release leta, nta ngorane za transfer n'ibiki akabasha